Hoćete čašicu rakije ili da dupliram za sljedeću osobu? Sljedećoj osobi da dam 2. Neću. Hvala, dupliramo. Važi, hvala puno. Izvinite, hoćete 2 čašice rakije ili da dupliram za sljedeću osobu? Duplirajte za sljedeću osobu. Već sam popio. Hvala. Izvini, hoćeš 4 čašice rakije ili da dupliram za sljedeću osobu? Dupliraj sljedeću osobu. Važi, hvala puno. Izvinite, hoćete 8 čašica rakije ili da dupliram za sljedeću osobu? 8 čašica. Da. Da, popijem mi se. Da. Može. Može? Ajde. 8 komada. 8. Kako je? Super, brate. Dođi ti sipaj. Evo ovako. Ako popijete sve, pre nego ja pročitam reklamu, dobijete 1000 dinara preko. Crna šljiva je rađena po konjačkoj tehnologiji proizvodnje i odležavanja, što je samim tim izdvaja od većine rakije na tržištu. 30 mjeseci odležala je u barikiranim buradima od francuskog hrasta, nakon toga leži u inbox buradima, 5 godina je starost rakije. Tehnolog koji je napravio ima preko 30 godina iskustva u proizvodnji jakih alkoholnih pića i vina. Šljive koje su korištene u proizvodnji ove rakije su stara srpska sorta šljiva ranka, čačanska lepotica i požegač. Koliko je ovo bilo? Toliko? A da, be. Tačno u sekundu, ne znam, svakako, dobijate. Kako mi pije ovo, bratice. A jeo sam u kući od koneći, kaže, donela mi komšika neku pečenicu, brate, ali slava. I sad mi ovo leglo ko pucka. Kažite mi samo od 1 do 10, kakva je rakija? Super, brate, 10 majke moje. Samo čije proizvodnje? Crna šljiva proizvodi. A, crna? Dobra je. A ima li negdje se kupi, brate? Ima, na internetu može da se poruči. Evo vam ovako 1000 dinara zato što ste uspjeli da odradite izazov. I ne zaboravite, novi video je svakog petka.